Што представува за годинешниот добитник на првата награда ова манифестација која што ја создадува Велешани, а е веќе национална и тоа од долги години. Ако гледате низ призмата на уметноста и вашето долгогодишно следење на манифестацијата? Ovo je svakako najstariji festival stripa u Makedoniji, to bez daljnjeg. Ja sam na svu sreću i svoju imao čast da budem deo njega ili kao učesnik ili kao nagrađeni autor od drugog festivala. Znači, ovo je meni 21. godina, od 22 godine s festivalom, tako da festival je vremenom rastao i stvarno je postao jedna vrsta institucije što se tiče balkanskog stripa, znači ne samo makedonskog, nego balkanskog stripa, gde se mnogi internacionalni autori sreću, učestvuju, dobijaju neka priznanja. Imam tu čast da, eto, ovo je 6. glavna ili 7. glavna nagrada, svaki put kad je, meni znači, jer svaki put je to neka potvrda kvaliteta i zaista ima svoju vrednost koja nije novčana, koja je u vidu ugleda i u vidu samog značaja koji ima na Balkanu, tako da velika stvar što se tiče ne samo, kažem, makedonskog, nego balkanskog stripa. Ви честитам на годинешната последна награда. И веднаш би поставила само што едно прашање. Вие ќе бидете централната фигура годинава на одржувањето на манифестацијата, значи човекот кој што ќе треба да обучи, колку што разбрав, млади, талентирани уметници и да им даде насока како тие да бидат идните стрип цртачи. Pa dobro, meni je ovo drugi put da sam mentor na ovoj strip koloniji. Prvi put je to bilo pre 2 godine, tako da nije da nemam iskustva. Ja sam, inače, u mom rodnom gradu u Leskovcu, Srbiji, držim Leskovačku školu stripa od neke 95. godine. Što sam imao 17 godina sam to preuzeo, na ove godine puni 30 godina postojanja. Tako da imam puno iskustva u radu sa mladima, u smislu obučavanja, u smislu predavanja, što se stripa tiče. Drugo, mi radimo u Leskovcu i najstariji festival što se stripa tiče na Balkanu, Balkanske smotre mladih strip autora, opet festival koji ima pedagoški karakter, tako da s te strane gledano dugo sam u stripu i dugo sam u podučavanju mladih u stripu, tako da mislim da je to bio jedan od razloga da dobijem ovaj poziv. Opet kažem, to je za mene jedna velika čast da budem na taj način isto prepoznat i vrednovan. Kažu da niko nije prorok u svom selu, ali lepo je kad vam u drugoj državi neko oda tu vrstu počasti i priznanje da vas pozove. Međunarodna strip kolonija ima 15 učesnika iz 3 različite države, tako da jedna velika čast za mene. Ja ću se potruditi i velika obaveza, ja ću se potruditi da tu ukazanu čast i ukazano poverenje opravdam.